тамошобинони азиз, мо дар минтақае қарор дорем ки рӯзи 2 майи соли равон дар ин ҷо 3 кӯдак аз як оила ба ин об ғарқ шуда буданд. рӯзи ид кӯдакон ба сайругашт мебароянд ба хотири ид гардак. дар ин ҷо дар ин дарё мехоҳанд об нӯшанд, ҳар се ғарқи ин дарё мешаванд. рӯзи 2 майи соли равон 3 кӯдаки ноболиғ бо номҳои Мадина, Зулайхо ва биби Оиша аз оилаи Пирмуродовҳо ба дарёи паси деҳа ғарқ шуданд. номбурдагон сокини деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Ваҳдат, шаҳри Левакан мебошанд. نمی اید گردک رفتن روز اید در سر قد خستن اید گردک رفتن چی هر چهار دختر دارم رفتن امول سنی لای آب رفتن گفته که تشنه ماندیم آب میخوریم مایدکیم 3 ساله گفته آب میخوریم امی خیلی کده که алти дар дуруни об дар. طبق گفته مادر کودکان در اول احوال بیبی اوشای 3 ساله نسبتا وزنین بوده در روز یکم به بیمارخانه انتقال داده شده است. اما امروز خوشبختانه حالت همه کودکان خوب می باشد. این دیگریش هم ایش 4 ساله دیدم میلش بوده او کلانیش 7 ساله گفته چی میکنم بگیرم اکه از دورین آب بگیرم که نتونسته یه بار برداشته که نتونسته آب کشیدهش ایرا گرفته آب برده و رشته را خپیدن دتا دیگه رشته را خپیدن دختری کلانیم سنف یگه و غص کده داد وای کده که خوارم آب برد یا زنگ برآمده بعد ایشک مایدکی ما آب خیلی برده 2 کیلومتر 2 کیلومتر بردگی آب و غص کده آدم یمی و غص کده که یکی آمده برآمده نمیدونیم که آمده برآمده پریده گرفته میراث گرفته بانسا برده بوده از گلک بردن که گلک تمام خیلی کپ کباب آب خوردگی شاخ خیلی چیکدگی باید کردن نیمت صدا استاد وازمی بود سستانش وازمی بود خیلی شگرانه خدا دارم خدمت برم خیلی پیش پرگار شگرانه میکنم که ساق سلامتان زنده و سالم هستم. نگینا پیرمورودова миннатдории худро ба наҷотдиҳандагони фарзандонаш мерасонад. кӯдакон мегӯянд ки онҳоро 3 нафар наҷот додааст, 1 зан ва 2 мард. мо 2 нафари онҳоро дарёфт карда натонистем ва тибқи иттилоъ яке аз онҳо Мирзоев Котбиддин сокини деҳаи Навоботи шаҳри Левакан будааст.